koy ala bank afanye ya kan kuma nyogonya mushriku ye min galon fo ko ciden ni min nana ko cinyate wa annahu ifta'alahu min tilqa'i nafsi ko ciden nyo odila yere de kuye ko nin qur'ana ayere de ka dila fende doro ayele de ka bara de doro ka atige ka bo ayere ku doro ka fo mo ye aw annahu ataahu bihi ra'iu min al-jinn ube ko jinna shaytane dore nananai ko jinna do de be jinna shaytane do ko de ba ke ka qur'ana jigi cidenka fanajjaha Allah subhanahu wa ta'ala janaba rasulihi an qawlihim wa iftirahihim aw alaya akaciden fa aya akaciden fa defa mushriku ye kuma min fo u ye galo min tige ala masami senale aya akaciden kwamfela defa wa nabbaha anna ma jaa bihi inma huwa min indillahi ala ya hakili jigi kan kibariya ko ciden ni min nana ko abora ala defe wa annahu tanjiluhu wa wahyuhu najala bihi malakul karim aminu ajib kan kibariya ko qur'ana ye ale alaka jigi fende ko qur'ana ye ale alaka wahawde kum malikiya bado de jigina ni qur'ana ye malikiya minye danna bay danna ya may malikiya minna kabu wa annahu laysa min qibali shayatin kan kibariya ni ayan kono fana ko shaytane ko qur'ana mabo shaytane u fede fa innahum laysa lahum raqabatu fi misli hadhihi alquran alazim parce que shaytane nin qur'ana ba min fulen ni nya kanute shaytane wala wa inma yanziluna ala man yusakiluhum wa yusabihuhum min alkuhan alkajabati shaytane be jigi mugo munun ka mugo munun ye shaytane ye chogo kelenya mugo munun be komi shaytane hadamade munun be komi shaytane hadamade shaytane be jigi ulude ka kolon filinan galon tigelaw kolon filina galon tigelaw shaytane be jigi ulude ke ne cidente koy wori ato wori haja qala taala ninde qosalakum masamin kortale hal unabbiukum ay ukhbirukum ala ko cide ma yalin ki kibar yaba ala man tanazzalu sayatin shaytane be jigi mugom min kanka tige kala halafuya ni ya tige ka Allah halado iba do ko cide ni minna na shaytane jigi fente shaytane sai jigaka shaytane be jigi mugom min kanka la halafuya ala ko tanazzalu ala kulli afaki afim shaytane be jigi galon tigela junubu to shaytane be jigi odeka niya ko mo shaytane tige ko jinna tigide ko kolon finina do ko turabu danado abe ko dogole mfo aba mo kibariyani ko dogola be la jedewke galon tigela junubu to galon tigela junubu to galon doronte de al afak bi shigati mubarak galon tigela junubu to shaytane be jigo odeka ay kajubu fi qawlihi wa huwa al-afaq galon tigala do mo minye galon tigala ka kuma wula athimi ni junubu todo huwa al-fajir fi aqwalihi minye junubu e wa fajiri aka tewalewla aka kuma foto galon tigala aka barake taw junubu to fa haja huwa alladhi tanzilu alayhi shayatin min al-kuhan nunun tigla mo shaytane be jigi nunun de ka kolon filinaw wama jara majrahum min al-kajabati wal fasaqati ani mugo munun be komi kolon filinaw togo galon tigla fashiru fa inna sayatina aidan kajabatun fasaqatu parce que shaytane yere fana ye galon tigla de fashiru de shaytane yere ye galon tigelaw de do fashigu de do donc be jigi mu nyogona galon tigela fashigi de ka kolon filinaw ay yastariquna sam'a na'am yulquna sam'a nube femmeta purti sanfe malikiyaw be alaka la tige munum po nyogonye sanfe nu yem ni medrobo purti ka jiginay ay yastariquna sam'a min as-sama'i ibe femmeta fellameta ubo purti kabo sanfe fa yasma'una al-kalimata min ilmi al-ghaibi
ube kuma kelemme ko dogolemme na ala e malikaw be ala ka ko dogole munu fo nyogonye sanfe ni ala e malikaw dogole la dona ko dogolemme ko be na ke dugu koloka jinna ube yele nyogonka nu yo o ko dogolen kuma kelemme me fayajiduna maha mi'atal kajbati ube galon kemetige kafaraka summa yalqunaha ila awliyaihim min al-ins o kope uni hadama dem munum be barake nyogon fe be kuma imbila katuma jinna shaytanen nunu fayuhaddisuna biha fayusaddiquhum an-nasu o hadama den shaytanu munum fanani jinna shaytanu be barake nyogon fe ale fana beke o kuma info hadama dawnye o ba cinya tigiya fi kulli ma qaluhu bi sababi sidqihim fi tilka al-kalimati hadama den mu fana be ni hadama den shaytane cinya tigiya aka fota bela nin kaybu kuma kele min be na sababa made o ko se ale fana be hadamaden shaytanen ka kuma fota be mina kuma kele min mena sanfe allati sumi'ati min as-samai kuma feta min mena sanfe ni cinya kele ni ayo ofo o cinya kele mbora sirafe e wasa hadamaden be ale ka galom do mina o cinya kele koso kama sahabi jalika al-hadith ani aisha radhiyallahu anha komi hadisa sabatira wala chogomi kabo amba shetu borala kaje kabama sala nasu nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil kuhan amba shetu kom mogon ye ciden nyinin ka kolon filinawla fa qala innahum laysu bi shay ciden ko kolon filinaw te foye la turudana kolon filinaw foy ute foye qalu ya rasulullah mogo ko ciden mo ko yala ka cide fa innahum yuhaddisuna bi shay yakunu haqqan uko kolon firno be ko do fo be ke cinya ede fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nabi nyuma ko la kataruna kishibaka tilka kalimatu min al-haqqi ako ka kuma kelen munun be ke ube cinya kelen munun fo ako o ye cinya kuma de yaqtafu al-jinniyu ni jinna yo purti kabo sanfe fa yuqriqiruha ila wajin walihi na aba abila ewa aka woli ani ewa hadama demmi abisi nyogomi hadama demmi nani hadama demmi be barake nyogon fe abo o kuma kele imbila akilo kono ka kare karati dajajati komi ni she abe ku ewa kashika kuma chogomi ha komo anto do bambanan kanna abo kuma imbila aka ewa barake nyogo hadama den shetane tilo kono komi sheka ha ay a jogi na be kamin fo prokoro abe kamin fo quoi ha wala sheikh kakaka abe kuma imbila ani hada madem min be baraki nyon fa abe kuma imbila o tilo kono komi sheikh kakaka fa yaqlituna maha aksara min mi'ati kadibati o kulun filinayin fana nin cinya kele abe fi galon faraka galon min kacha galon keme أبو نغمبالا كو فرقا والنبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أبو رتكو كن نبي نما ألا كترنا كسبك قال إذا قضى الله الأمر في السماء كيدين كن ألا يقود اللتك سنفه كو أبكي دكو كولوكا ضرب الملائكة بأجنحتها قضآن لقوله ملكاو بوكا كمان غوشي نغنى كو يرمى جغالك كمي كأنه سلسلة على صفوان ملكاو بو كمان غوشي نغنى كمان كم ببو كومي نيه نينغو جولوغو نيا سما فرقا بكم بو حتى إذا فجأ عن قلوبهم فو ملكاو بكري ni ala ya kuma fuye sampe kon ni mbeke dugu kolo ka kaybu kuma nu ya ala ka kuma imedro ugo kama gosi nyogona akambe komi niye ewa nirejologo ube ala ye kuma min bila kanuma kuma imbeke utilo kono malika kan ewa tilo kono komi nirejologo ni ya sama faraka ni okera malika ube kiri ube abe jabe tige ube kiri fonni joro bora udusukunna wakati mi qalu ma ja qala rabbukum malikaw be nyogo nyininka aw tige alaye munfo qalu lil ladhi qala al haqq malikaw ba fo antige alaye munfo ayati nyade fo wa huwa al aliyul kabir
ale de masa kortalen ale de masa bay ni hadisa nya sarahu kitabu tawhid kono ante mina ni hadisa ka kitabu tawhid kono bo an ko malikaw be kuma min mina nyogoma ani qur'ana fana ka wahaw min be di jibrila maka jigi ko kele wonte de parce que nin fora mugo ba fo sa ko ala ko ewa qur'ana be fo aw ko qur'ana be fo jibrila de jibrila bena fo ciide nye direct ate fo mugo were bo ako tuguni ko ni ala ye ewa kumana ko malikaw be ba me sanfe don ke bo yo faraw ka bo nyogona la tige to munum be ke jiya kono ani qur'ana wa haw min be jigin nabi nyum ka ko kele wonte la tige ko munum be ke jiya kono dugu koloka o de be fo malikaw ye qur'ana min ni ala yere ba fo jibrila bena fo ciide nye direct anu ulute kelenya ni jibrila te mu malika site qur'ana imme qur'ana ala de ba fo jibrila be jiginay annabi nyum ka min ni nyede kala tige towde min te qur'ana min te wahawiya donc ni amalika wi ala ka kuma men ni to wala bebe kiri nu bora wiyere kalama ube nyugo nyininka antiga lay mu fo uba fo cinyade do parce que ale kam mankuto e cinyade ale ka kuma be cinyade wo hola aliul kabir fa yasmauha mustariqu sam awa cidon ko mo munum beta femme ta purti sanfe o ben nin cinya kuma de mesisa o mustariqu samui hakaja ba'du fawqa ba'di munum fana beta femme ta purti sanfe ka jiginayi e wa cidon ko be yele nyogon kan nin cokodela minya hadisa ma fulanye cidenya abolo konu kete sebawye ube yele nyogon katende kata sanfe cidenya abolo konu da nyogon ka kata sanfe ko jinna shaytanen ube yele nyogon ka kata sanfe o cokodela فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته donc min be jinna be shaytanen nunun be sanfe kata sanfe ni oye kuma yimme latige kuma yimme malikaw bolo ale be min ba ale koro abe kuma info oye min bo fana koro obe kuma info oye hatta yulqiha ala lisani sahir aw likahin donc kuma ewa shaytanu ba mina nyogon yatede ho beta kuma bila dabalikela nenka ube beta bila kolonfina nenka fa rubbama dirakahu shihab akacha nimmal ewa shaytanin min be sanfe hada jinna shaytan min be sanfe na ye kuma impurte kame sani aleka kuma info mo ewa jinna ma min ba duguma dolon tasuma la mai be kwala qabla an yulqiha sanaka kuma info aduguma tay dolo imbe kwala aba fa dwala uba ba fa o kuma inte seka jigi rubama alqaha qabla an yudrikahu akacha fana shaytanin min be sanfi akacha fana wakatu dola sani dolo inka kwala kale fa iba sora ye kuma injigi kafo adugumatai fa yakjibu ma ha mi'ata kajibat wa fana nak galon kemetige kafaraka فيقال أليس قد قال لنا يوما كذا وكذا donc ni aleye ewa ochinya kuma kele abe galon kemetige ka faraka donc aka kuma wula no kuma ewa ochinya kele no okera chinya obora asemfe hada madon be mun fo ni ko kolon finina galon tegala ba fo eska dondo la madele kan ni fonya makewa mais aye galon hakke jumantige hari odo dersu temenen ni dersu cendale doyen wole foli temenen kofe akwambe do kiyebe tawhid kuma minna tawhid wole minna jamana kono ako ulufe ko akera odo nyere ko ewa do so fulade do sogo fagalaw de kongo kono la u fola de beta nyugom fe sogo fagayoro la me uteta bada ube kolon fili de ke ko to kele ndew nyek kolon filike ko akwa to kole ma ako bi ibe sogo min faga ikam mugo taje bi ibe sogo min faga ikam mugo taje ko tale kongo kono la u farla ka bo nyogona be donna tuna sa bebe asogo nyinina aleye akam marafa kise aleye marafachi min ye kuma in fare de ko akan mugo taje de kise tarado ode kunkolo kolo kachi min ko bi kam mugo taje de
ale ka kise ale ma dabo kama ka ale fagare ale ye fendo de ya atumba fe ko ewa ye marfa ci o de la ja atonyogo imbe tuin kono ale nyata la kise tara do de kunkolo la kaci wuyata kungo kono na sani kase docteur sora sara ako yen kaba ko ako kera ulufe o do ika muguti ka sogo je ja sogo kera e yere de sogo basara galo me unyate wuludaw aye tiya kele munum boro sen fo be ude fo kasoro galon keme de betige ka faraka uba fo yala manin fo yala nimake fa yasduqu bi tilka al kalimati allati sumi'ati min as-samai awa ube kolon filinai ube dala aka galon tobe nya tala de ube dala ni aye cinya kuma mimme kabo sanfe na yo fo mo ye ube dala ni oye wani aisha tani nabi sallallahu alaihi wasallam kari samina kabo amba aisha tama kabo nabi malaka tamna kishbaka annahu qala innal malaikata ako ciden ko alakan malikiyau tatahaddasu fil anan ay wal ananu al qamam ko alakan malikau be kuma kabanugo kono bil amri yakunu fil ardi ko min beke dugu koloka ubofo fatismu sayatin al kalimata shaytanin be kuma yimme fataqurruha fi ujun al kahini abeta kuma yin sabati kolon filinain tilola kama taqurru al qaruratun kama taqurru al qaruratu abe komi buteli ni ye fendo akono abe do akono chogomi mana abe awa kuma yin foto ewa kolon filinain tilo kono abe komi ni be jijigi buteli la abe kuma chogomi fayajiduna maha mi'atan kadibati ulu fanana galon kemetige kafaraka mbalmo kolon filino fuleninde galon tigela wude dode ube cinya kele munun fo o yere shetane ube cinya kele munun me kabo sanfe abe ode me ulu be galon kemede tige kafaraka uka kiriye jumaye shiren ko mane ataka hinan falamu tuqbalu law salatu rabayna yawma akoni mugo tora kelon kolon filina segere ayem min fo ima dala yerede ciden ko min tara segere ale yerete de min tara segere e ka sallite min tilebinan alamma ko siti ka sallila tilebinan ni tara segere doro akani ka ko laje yerede mi tara fe uba ya laje ma cinya tiyade e ka sallite min tilebinan hadisa salen do muslimu ko hadisa ni riwaya dola ciden ko man ataka hina aw rafa fasaddahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam akoni mo min nana kolon filina fe ayen kaybu min fo ko dogole min fo idara la iya cinya tigiya ciden ko qur'ana min jigina muhammadu kay kafirana we ibora dina ko e kafirana qur'ana e kafirana qur'ana chogodi parce que la ko qur'ana kono qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa allah ala ko danfin site sankaba wolon fulala danfin site duguma ko lol fula min be ko dogolen don ala kelen bewte ni nyi ko dogolen fo darola yo qur'ana galon tigaya ube ma galon tigaya ye qur'ana galon tigaya donc ye kafiri ninde ko so ni mo dara kolon filina ka kumala ye kafiri i kafirani qur'ana awa ciden ko laysa minna man tatayyara aw tutuyira lahu wa laysa minna man takahana aw tukuhina lahu wa laysa minna man sahara aw suhira lahu man atakahinan fasaddahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad arawahu al-bajjar bi sanadin jayyid ciden ko mo tando ere mo min bettere yake silamo dotiye ube ni ebe ubeta mo ibeta mo fa bettere yake ite silamo doye mogo tandoye mogo mimbe kolon filike ube beta mogo mi fe mimbe kolon filiye itandoye mogo tandoye mogo mimbe dabalike ube ni eni mogo bilala nyona do beta mogo fe ube mogo dabaliye iti islamé tandoye ni mogo min nana kolon filina ma ye min fo ya cinya tigiya i kafira ni qur'ana ye kafir de awo kolon filina nyire ka kiriye jumaye
indi ali ghaib aye ko dogolen doni de wele kata yere makafiri do mo ba fo ko lebe ko dogolen do ka ko dogolen doni wele kata yere makafiri do min beta sigre dara la ye kafiri ima dara la ka sallite mina tilabe nani galon tiga lawde do aha waswara aw tuma mi alaye seytane be jigi mo munu ko kala halafule ni abdurrahman sadiq tawsirta bo ako seytane be jigi munu ko kala halafule o ka kuma fota wala galon tigela o ka ewa ko ke tawula junubuto cide mbo chogola ciden kala hala ani ewa seytane be jigi munu mo munu ko kala halaka janyogonya donc min jigina ciden baki kam min fo o ye qur'ana de wala ka jigi fende seytane mo jigi koy seytane be jigi mo sugu munun ka o ye nononde awa jamana in kono abo choda no ba fu mo ma jinna tigi ube abe jinna tonna mo man ka sallaka de akana sallaka na sarade mushriki sara kafiri sara munum be kantegel ke fe ngore lana allah man jabaha li ghayri allah kiden ko lay mo danga mo min be kantegel fe ngore min ta alay inna atainaka al-kawsara fasalli li rabbika wanhar ala ko ka salli ka kan sogoli ka lede kan sogoli ni wa kan tigeli beke ala kilim pewde mo be kan tigeli ke fengore minte ala ya be mushriki kafiri ba fo mun ma jinnati go be burusula dugu mo be ndella ka dugu mo do ka ojo mume o be nakade ko mo tuma musumina la ko sisa nama janto dugula ko ba fo minna jinnatu ni jinnatiya ko donna mo sorola muso wala dugu en kono munum bala de o dugu mo ye nyugonye alimamiu dugu tigi kuma na mun fe alimaminu dugu tigi u beye nyugonya alimamu ni kalambago ni karamogo nu dutu ye nyugonya ewa uko anka ewa adesonta mo anyame ko jinnatigiya ko muso do bala dugu in kono ko kuma reseda kanan ka dugu kono dugu karamogo be benna kana ka dugu tigun ana ka nyema be ambe naka muso yera la nasara dugu kono mo kana ko ka kasanka mo kana sallaka kafiri sara mushriki sara ante sallika ulu yo decision deta fama munum bu fe kata saruma ambe nanin de lanka dugula mo sara jinna tonna anti ko ante ikasanke ante sallika anti do anka silama kaburu sawla ibe di demisenu ma doro beta kungo korona yoro dola yoro min kajja dugula doro ka dinga do se dribe kumin na kifila kono no o decision tara o kama ba dabilaw hari no o decision mata dugumina ewa ni eko eye silama de ibe muso do ibe cheche do ko jinnato ani ewa jinnatigiya ko abo tonde kono nasara kanata ka janajala de kana sallaka kana duwa kai kanata ka janajala kafiri sara mushriki sara akafiri sara mushriki sara galon tigela sara junubuto sara kana duwa kai de ambe min fo oye ode